لقوم dia aku yang kelas ini kan. Terima. Nah, sudi mereka ke marah-marah kena pe ucu sama. Jadi sudah nggak kita tulah. Tuhan di dauk sipul pamasuk-masukan ni pamasuk-masukan perbagas pernah saribion ima ang iniba ng taning nagtauturgot tuhuriay jadi nuayan bison permisi maduhami sa kamu sa luhod na upar sa kabihami amarohogin na namin na makaholong ihami nuayan dinikyon mono tupe tong kami bison lao magputuan ni godang namin dang na patuduhon agani hamalon nami hami akainan do kaman molo petung manottor hami nuaing mangnalani malon nami manottor di bugun alamanon alay alani lasni rohanami ma dinagkabba bilang-bilang ni paparan niyo po nami tagba sa ada keluarga na baru nuaing di tunga-tunga namin di sialani las rohanami o penuaing asanggi at tutu di bersahala itu fakta peparan niyo po nami ima peparan ni naga utara isok kami nuay naik magputuan ni godang nami para misi mahami siya kamu sa luhut na baha mo permusik namin na siya pamama hilok na dua-dua siya mula-mula siya mula topa beda ng manihami ang godang mula-mula las padaw pumato godang sopa-sopa. Neng mangaliat mahami ang nangalo nami asabay palihami ang godang liati darala sisiman no
ilalaroha tapang ino matupanipulinay ate. Jadi songanima dino na dua-dua tinahuay tiyo binatu pangawata. Dihamya mang hasuhuto paidamak si tiyo-tiyo las padomu marohong asahata. Parmen nabi para penurakin hami hitar timur kamu dua gereja ima tiop kamu yang membuka rumah tangga kamu juga sadarion hata ni di bata marhiti na pasurai jalan pasurai kudu anak kasihan dabur jidoho jadi asalon naima asalon hata ni dua balitang mabagabe tubunalo sitaduan ari muda na dua nugabe bol takasamu marsi paulo luar di batiko kujur tito biditabian Tudia umalaka, setusima hamu dapotan parsaluan. Nang yang idiba, nang ibu idiba, pemiksan malate mak. Kata bebek keluarga di hitan wain. Kalui badi hamu. Hai betotong makanya yang mahi tutuan. Asa totong ini di batanya mau hipason. Dok gajeng duur. Hipas samu di tanah perserahan nang soni hamil di huta. Asa dohlok kumason hata istotua. Ando haluk kemendan tu di hormo, lobu. Tadi bahasa mendan tu di hormo. Kepeng sarmadua hamu sah suhuton saat tu nomor ini saat tu nomor doro jadi boleh untuk soal ini boy hato pasat tami Tuhan tambah masuk hita bendawang maju di hami godang mula-mula las paluma tu godak somba. Ima pemparan neo puta Apu macakit pemparan neo puta Apu tanadia doa pemparan neo puta Apu bangolida dihamuaka raja ni hahaduli nami dinang rohamu ima mangaleo nakahata pasu-pasu dodak katangiang raja nami
Tuhami akan kimuna nas bisa-bisa kamu hamil akan ingat di basuh-basuh kamu nak kaning raja nami laus di rohamu dohot parmeme angita tuk Tuhan tapi nama palocot Tuhamu ba martamiang may natutuhani asa sigat jang umur hahana sigat jang umur mado anggina didok na tua-tua sitorot nakana sitorot na nating ngarumud dohok bulung tangiyak tatu juluan dario torok matong anggina las dohok torok madohok akahana mangihuk manang akaboru tinawut narpasat kami Tuhamu las marohamuna alay saunari pangiruan nami ala nang rohamu nakaninga mamasumasohami anggim disima hamu akaraja bulo nasa rohami lau maniuk-niuk mo manopahamu hahaduli nami silok mo di mahami akta Hatan Sidudua bentuk Jinahumul Tiu Bidain pinat Kepanuhatan Mendamang masih Tiu Las Bodong Matukor demi Asahatan Borumuna marnatapak Ima dinamakalasong las nirohata di Baiserion dinamamuka parlumatanggon nebaruma tulang do na tulang lakanin nong tauduro tuba coron itu hatta Ima rakas dihamuna na dua nong dijalo hamuna ki paso-paso parbugasoni mahite na posona Ima tong peopamu asang giat gawe rumah tangga sitiro kamu rumah tangga nong lumangihu jalan pangihut atau kari na mangihuton atong may kaumatan ito hani nagabi sulu-sulu mo na may dinahulong tukok mo na may dinaladit dinamadalani para matanggaw mo na hamuna tuwak kaari na mangihuton so ni mahatas yung namin tutulang namin lo nagtulang so ni mari hamuna lay namin dok inang bao nagkatang mamamur mo na tuwak kaari na mangihuton so tek sa rumagyo ang mahamong payutihut akasalu nakatulang na po so ni akka may namin Mulu tupe so ni main hata na buat tarpasatan siya kami borong na sa luna las marwani bara las marwani paktopiota sa luna ko hata masupasi hamurang ko nama masama-masami ka raja ni hula-hula nami lain son na nanga asa masulu sa matutian sa may ito liling mangulu horas sa lagabian nay sampai tulas ni rohana alayak karaja nami arong atay na tutua maddo sudah pulungin ang usakot jadi balia sudah ada dohum alani papainan nami pergelengan muna dan susadia molobe pangamar sob barohani manobahamuna sa loob na raja ni ula-ula nami las marwani badal las marwani partedol so lima atas yak kami sa loob na loro muna ultima amak permisi nami kami baik kau marihami asasya jurin na mula-mula siya jur mula topa wedami wedamang dihami kodang mula baru mati kodak soba Manadinggan di tulang dua tulang kari na may huton ope asang dia nang mga dia mahami las ito mga kasata sila sa nami kada mangyami ang lebiyati
Diyos maka nomor tuis mulpin nomor huli kami tong kanya matangyan mga muna to ka hari namang ito buhay luhisan ni pasaton nami lapas ako kamu na salud na raja ni lorami subo di mahami at katulak idok na tua-tua ni tao inamuel tiyo binati panahatan pedangan dihami si tiyo tiyo las pedo mumato ang sa atan hula-hula kami ngarison kami ima bormudo nga sa hudulang mo ima na marhiti nao nung karumatang kanay baru tulang iba yarong na tulang iso para sa hari hulong ko tulay ko doon ang bao tulay doon ang bao nung umatambag-ambal as miroha tihita nung matambag keluarga tihamu nga sohobi tulang mo doon ang tulang mo sila nila tangyak katutuhani ang iya magtukuipas na laik kuno inang bao tugadang nga mamurugo dala pagpaksar batu ho tay hudi husde akka para dibay suryate Matutulay. jadi tulang ibado at tulang ison rodo hami do nga sahod lang mo margasilaban ima boru do nga sahod ima marhita di nasrohan namin now mga karuto mga rumatang kanil baru tulang iba doon at tulang siyoron namin Tuhan mo na dua na tulang lohon tulang molo siya kami hamudo mo Tuhan mati mga sumundia bagas di holong tumulo siya kami matulinig kamu ng bagas so nati nawad-dungan siya lani dorong namin at juga rin narani sukun marga sinaga tulang iba siya retongan wasa ulo at tulang iba raw sinagay alus mo iba sa rohambete disuko kala mo sila tulang por sinagaw wasa holo por sinaga di siya retonangi doron ni natulang alaw bujun mo naganteng at ilugan dewa alus di siya retonang ang nga pelayan ilo pelayan Tuhan do itu ano ay mo sa sitong nga holo rohak ilo dangalan ni dia dangalan nakanteng ala nabaga mang nabibil pro ng tulangon na nga holong rohak hawi piatong surido wa sahun ulang bubar kasinabi molo holong sa Tuhan ini pagkayaw ba doon kung matang gamunaw yakin do kami na percaya Tuhan ini nauro kami nauro horas satu na sorba tuwa do hamu manusok kung matang gamunaw na tua asa tumulong lama cuma sikor tuwa na alam mahal magto dala tuwa porum dong ambuna sahat ku sahur matua sahat ku baktian nung sahat ang manusok kung matang gamunaw pada waktu sahat mau gabi sahat tora sahat tura sahur matua dala totoo di mas tua Marisok kami dong wasok bulan ni hula-hula nami omar kasilaban. Neng manotro mami ya mang. Baik mali kami syajur mula-mula tuh syajur mula tuh pak. Baik mali kami gabi mang, gabi. Memahami sokop pasak roh nami. Baik mamang, gunung leti.
kanina tutungan do tau baru ina anggo panahon ni na tiyo paraban do kapanatapan di habis tiyo las baru batu hasahakan Datuk suami menang menang baik menang semua kita untuk menanti perubahan ini di data untuk tunggu boy kita berhasil satu kaso lima karatso untuk kertas Jangan kasih bahasa kedua santeon dengan berenang siap berkata mati tidak kesulitan siap berseluruh Tuhan. Jadi hari ketunggu dohutang lalu seluruh menoktabah rite untuk teman-teman keluarga lainnya dohut berusia kali belum lima aku lagi kecil malah belum bernani bunga bangga itu ada di lain bulu sudah menang sekali sudah menang baru bernani non di malu lain nasa tupa sigang ang Yesus sendiri yang mati. Iro ang bangga sebagaimana. Alai ihatan si Joshua na ito ang buhaw doon sa ito at Jehovah do kailangan. Jadi ang pagdohas siya kami ibahigan na pagkakit kami ibahigan Sabitang lalu ngeris topi musumarok menurut di ketua wakatiti manado asal burung anak ngeris burung bunga tekas sahab sama tua maju asal tidak terkucu mainan nakago itu organisasian tusi hamu mengalahkan tusi bahwa persawian maju sah disuruh saat kebuktian rumah saat tahalat song di tamunan kebebasan itu saat kamu horas saat dia maju soalnya maka rajanya akan memburu kalau tekat semua yang bertamu semua semua yang orang semua yang tahalat song di pesta berenang di berenang jadi semua dia tenon saudara ni menang bangun las mari barang las pohon binga dengan majalo menang soalnya sampai bulan-bulan ini bunga yang bukan kamu juga muda las baru mati budak sopa Produk sobai.
kami baru ko kamu sa lupna uglolo nami. Balies ma bolo na martuis nami. Baru ko kamu sa lupna uglolo nami. Bolo tupe na marhol kami. Ganda matujulan naro na diholi. Asa boy musya ka diuron nauli. Aron erikan. Ujang karsani na boy pasatot kami to amu baru ko sa lupna uglolo nami. Sila poti pahami reja nami. Sobat bani na tutunggu pada waktu itu. Tapi apa itu di dalam tanyangan muri rajanya kalang boru. Asamat kerajaan na dosa na jumur dia kata sama terus. Gari na guna sinu na pinahamuna seperti kinang bukan na. Kalau naik bukan mahanya mengaji tahu ramene. Durunan kamu maju bukan tahu pak. Kita
sebenarnya dan dari kemudian berarti semua ini dengan lawan ini dengan hubungan las Tuhan bagaimana las Tuhan bagaimana jauh dari orang apalagi besar sekali Baju biru. Tuhan ini saat ini saat kecil ini saat pemilihan berikan Tuhan saat kita sedih orang jaga dia kalau Tuhan itu hina ciu hina Tuhan baik berikan Tuhan ciu sebelum Tuhan Nengarona ma hula-hula nami mana foto kami. Baik kamu ma godang na tusi.